kandi ijuru si santima. And heaven is not sentiment. Kujya mu ijuru si ubufura. Going to heaven is not integrity. Ijuru tuzarijyanwamo no kwizera Yesu. We go to heaven because of believing in Jesus. Ari gihe umuntu mubwira ngo ariko umwana warakijwe ngo urumva ngo gese kuki ndakishijwe ngo kandi n'abana nabyaye barakijwe. Wababyaye mu mubiri ntabwo wababyaye mu mwuka. Wobyara abanyamubiri n'ubyara abanyamwuka. Ntabwo amasengesho yose azamuka ngo agere ku Mana. Every prayer does not go up to God. Umuntu usenga, a person who prays, ni umuntu ugomba kubazwi. is a person that should be known. Azwi nande? Who knows this person? Bibiliya yavuze ngo ni umuntu witiriwe. The Bible has said that this is a person that has been named after. Ni umuntu witiriwe izina ry'Imana. Has been named after the name of God. Umuntu ugize ute? The person that witiriwe has been named after izina ry'Imana. The name of God. Umwana wawe wamuha umunani hano Kibagabaga ariko ntabwo wamuha ijuru. Ijuru umuntu ariheshwa n'ihame ryo kwizera Yesu, ukatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukabyizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, nibwo ukizwa. Niba uri uwa Kristo Yesu, if you're Christ, kamere warayibambye. You have crucified the flesh. None ngo warayitsikamiye wayibambye. And then you say you've won over it. Crucify it. Yes. Reka shiti yanjye, hari abantu bamwe bibwira ko bazajya mu ijuru naryo gusa mujye muza mwinezeze. There are people who think they're going to heaven but really not. Let you come and please yourself. Ufite umuntu ugendana mu ikote. When you have a person you carry in your jacket. Ufite umuntu ugendana mu musatsi. You have a person you carry in your hair. Iyo mubonye inzoka ihaguruka. When you see them, your belly, you know, something bad happens in there. Oya nireke no gucurama nipfe burundu. Let it die. Let it die. Umuntu rero wemererwa gusenga, a person that is allowed to pray, n'umuntu is the person wamaze kwitirirwa izina ry'Imana. That has been called of the name of the Lord. Kwitirirwa izina ry'Imana. Being named after God. Nibwo wemererwa gusenga. That's when you're allowed to pray. Duhindurwa abana b'Imana kubwo kwizera Yesu, tukizera amaraso yameneye ku musaraba igorogota. We are made children of God by the blood of Christ on the cross. Nibwo witwa umwana. That's when you're called a child. Hallelujah. Hallelujah. Atese umuntu wakiriye Yesu narimbuka. And then you say a person who received Christ doesn't die, perish. Urimbuka witwa umwana w'Imana mu gihe wamaze kwakira Yesu ukamwizera by'umuhango bikarangira n'ukurikiza amahame Imana yashyizeho. You perish when you just accept Christ. Iyo umaze kwakira Yesu, when you receive Jesus, izina ryawe rimaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, and your name is in the book of life, igikorwa cyose ukoze, every single act you do, cyandikwa mu gitabo cy'imirimo. It's written in the book of work. Itorero Elion Pentecost Blessing Church riyobowe na Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE ribatumiye mu bihe bidasanzwe by'ijambo ry'Imana, ibitangaza n'ubuhanuzi. Wa gatatu guhera saa 11 kugeza saa 2 mu materaniro yitwa uwa gatatu wo kubohoka, Wednesday of Deliverance. Kuwa kane mu masengesho yitwa uwa kane w'ibirori guhera saa 5 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Buri wa gatanu, uwa gatanu wo gutitiriza, Friday overnight, aho duhera saa 1 za nimugoroba kugeza saa 11 za mu gitondo. Ndetse no ku cyumweru aho tugira amateraniro yitwa icyumweru cyo kuyoboza Imana inzira. Irya mbere rihera saa 3 za mu gitondo kugeza saa 6 n'igice, ndetse n'irya nimugoroba rihera saa 10 kugeza saa 2 zuzuye. Duherereye Kibagabaga munsi y'urwibutso ku gipangu nimero 3, aho bakunze kwita ku rusengero rwera White Church. Aya materaniro yose wanayakurikira online unyuze kuri YouTube ukandikamo Prophet Ernest NYIRINDEKWE ndetse no kuri Zoom. Dukurikira uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga zacu, ntihazagire na kimwe ucikwa. Ku bindi bisobanuro no kuyoboza hamagara 0788244757. Muze dufatanye guhimbaza Imana yacu. Hallelujah. 7 umurongo wa 13 kugeza 14. Chapter 7 verse 13 to 14. Munyemerere twasoma ijambo ry'Imana duhagaze. Let us all stand and read the word of God. Mu rwego rwo guha Imana icyubahiro. To honor God. Twagiye. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye. Next.
maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarire igicumuro cyabo bakirize igihugu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Suza umuntu muri kumwe mubwire ngo ikaze mu ijambo ry'Imana. Greet your neighbor and tell them you welcome them in the house of God. Mubwire ati kandi ndagukunda. And tell them you love them. Mubwire ati kandi ntabwo tuzabana mu isi gusa ahubwo no mu bwami bwo mu ijuru tuzabana. And also tell them that you're not only live together here but also in heaven. Saha gusa hari n'ahandi. It's not only here, there is another place as well. Uwiteka yiteguye kukujyana. Amen. And the Lord is going to take you there. Muhabwe umugisha n'Imana. Be blessed by God. Reka saba abaririmbyi basubira mu byicaro byabo Imana ibahe umugisha. I request the worship team to go back to their seats and may God bless you. Duhaye ikaze abantu bose. We welcome everyone. Yaba badukurikiye hirya no hino ku isi. The people following online. Yaba abo turi kumwe muri aya materaniro. And everyone in this congregation. Muhabwe umugisha n'Imana. May God bless you. By'umwihariko abana bavutse uyu munsi mbese mwanyemera tukabakomera amashyi. Let us especially applaud for the people that were baptized today. Bageze ikirenge mu cya Yesu. They took a step into Christ. Turashimira timu y'itangazamakuru. We thank the media team. Uyu munsi yabinyujijeho live. Today everything is live. The baptism was live. Ni umugisha ukomeye cyane. It's a great blessing. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Turashimira abarimu bigishije aba bana. We thank the teachers who taught these children. Uyu mwanya This time tukaba twabatije mu ukwezi gushize twabatije abantu bagera muri 30. Uyu munsi twabatije abandi barenga 20. Ni umugisha. we baptized 30 people last month and we baptized over 20 people this month, so it's a blessing. Reka twongere dushimira abana bacu. Let us thank our children. Aba bana barantunguye cyane. They really surprised me. Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana wawe inzira azarinda asaza atari yayivamo. The Bible says, show your child a way and they will stay in it until they are old. Ni umugisha ukomeye cyane. It's a great blessing. Wasanga bebe wawe wamusize mu rugo aryamye nk'awamuzanye mu nzu y'Imana. You may find that you left your baby back home instead of bringing them in the house of God. Turashimira perezida w'iterambere Patrick kubw'umuteguro uri mutegura bari abana. We thank the leader of Prosperity, Patrick, for the work you're doing the children. Ukomereze muri uriya murongo. Keep the good work. Ni umugisha nyine biri mu nshingano ze nyine iyo bavuga iterambere ntabwo ari ibintu bijyanye na finance gusa ni iterambere mu mwuka mu mubiri kuko hano ni mu bwami bw'Imana. It's a great blessing, and when we talk about prosperity, it's in all aspects. Guhanga udushya. Being innovative. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Twakiriye admin w'itorero reka hagurukane na madamu badusuhuze. We receive the admin of the church. Let him raise with the wife. Twakiriye madamu twakiriye mwarimu w'itorero. We receive the teacher of the church. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Aba evangeliste bahano bose muri church muhaguruke musoze iteraniro. All the evangelists, please stand and say hi to the congregation. Iyo timu ndayubaha cyane kuko aba bantu bose kugira ngo babashe kuboneka nuko hababayeho uyu murimo ukomeye cyane wo kuvuga ubutumwa. I respect this team because the people we see coming is because of evangelism. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Niyegereje umuyobozi wa social Mama Peace yaramaze igihe tumubona kubw'impamvu z'akazi. Welcome the leader of social affairs. It had been a while. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Twahawe umugisha n'Imana turi kumwe na Dr. Bizoza Prophet. We have been blessed to be with Prophet Bizoza. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. May God bless you. Dr. Imana iguhe umugisha. May God bless you. Uradukunda cyane kandi ni ukuri. You love us. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. And may God bless you. Erayono dukunda abantu. Elion, we love people. Aha ni iwanyu kandi ibitabo wadusigiye birimo birazana impinduka. This is your home and the books you left have been bringing change. Ni umwanditsi w'ibitabo. He is an author. Mama Pastor Imana imuhe umugisha tumuhaye ikaze. May God bless our Mama Pastor. We welcome you. Reka munyemerere. Please allow me.
by'umwihariko nakire komite yose muzabikorwa muhagurukaho muri To welcome the executive committee, you may stand where you are. muhabwa umugisha n'umwami Yesu May God bless you. n'abadiyakoni mwese aho muri Imana umugisha. And all the deacons, may God bless you. Haleluya. Hallelujah. Reka mereze ikaze umuntu wageze hano aribwo bwa mbere uhamye ati nibwo bwa mbere nkandagiye haguruka ndebe uburanga bwawe birahagije. Let me welcome every person that's here for the first time. Please stand up. I'd like to see you. Nibwo bwa mbere ugeze hano. It's your first time here. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. May God bless you. Uyu muntu wageze hano aribwo bwa mbere byagukundira ko wamugeraho ukamubwira nk'amagambo meza ashobora kunezeza umutima we. Can you please come close to this person that's here for the first time and tell them sweet words that will make them smile? Musuhuze, Hug them, umusekere, smile at them, mwishimire, be happy to see them, umunezeze, make them happy, umubona aguwe neza. and make them feel good. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Murakoze cyane. May God bless you. Thank you. Baririmbyi mwakoze namwe. Thank you, the worship team. Mukora umurimo ukomeye cyane You do a great job kandi ni mwigana. and you do it well. Itorero ryose muri rusange tubahaye ikaze. The whole congregation will welcome you. Amen. Amen. Kandi dushimire urubyiruko rwacu iki giterane barimo bategura nyaboneka rubyiruko. And we thank the youth for the concert they're putting together, and I encourage you, youth. Niba urubyiruko ruhagurukije umuntu rukaba rumukuye mu gihugu cy'Ubuholande, If the youth have brought a person from Holland, mugerageze. please, Nka worship team mukwiye kuzaba muhari mukabaririmbira. as the worship team, you should be there to sing. Yego. Yes. Kugira ngo uwo mushyitsi azaze koko asange urubyiruko rwa Irayono nuko twege baduheje. So that our visitor will come and see the youth of Elion. Besides that, the youth who is not the youth is not allowed to be in there. Nuko baduheje twege imyaka y'urubyiruko twarayirengeje. So the people who exceeded the youth age, you're not allowed. Ubu dutangiye kurwana no kugenda tubwira Yesu ni nyaboneka rwose gira ukuntu ugenda ugabanyaho. We're now praying, telling Jesus, please reduce some years. Ariko twese dukore nk'uko babidusabye tubone urubyiruko rwacu uriya munsi bizaba ari ibintu bidasanzwe kandi reka babaye promotion bazabahe live kugira ngo natwe tuzabikurikire. Yes, let us all do what we can do for that day to be great, and let us have a promotion for the event to be live so everyone can follow. Kugira ngo n'umuteguro wabo uzaba ari mwiza. So that they could also prepare well. Iyo twemeye ko ibintu bica ku mbuga nkoranyambaga ni ukuvuga ngo ubwo umuteguro ugomba kuba ukajijwe cyane kuko hariya n'ahantu ijambo risohoka rikarara rigeze ku isi hose. So if everything is live, the preparation should also be great because the world will be seeing that. Ubuyobozi bw'itorero baraza kubafasha kugira ngo mubashe gutegura kuko iyo nemeye ko ikintu gica kuri yicano cyangwa se muzabicishe kuri channel ya Eglise nimuzabicishe ku izina ryanjye muzabicishe kuri channel y'itorero irahari Elayon Pentecost Blessing Church kuko buriya iyi channel ya Prophet Ernest iyo nta kintu ndi buvugire ubundi nta kintu kiba cyemerewe gucaho. Yes, so we could also use the channel of Elion so that everything will be well. Bizaca kuri channel ya Eglise. We will pass on the channel of the church. Elayon Pentecost Blessing Church. Elion Pentecost Blessing Church. Abayobozi b'itorero babegere babafashe kugira ngo mubashe kubitegura ibintu bica ku mbuga nkoranyambaga ntago biba byoroshye. Let the leadership of the church help you organize so everything goes well. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Murakoze cyane. Thank you so much. Yes, abishimire. May Jesus be pleased with you. Munamenyereze iyi channel kuko mu bihe biri imbere. Also, let us make this channel familiar because in the coming days. Murabizi iyo nagiye muri Canada no mu bindi bihugu mba nayitwaye mugomba rero no gucisha kuri channel y'itorero ryanyu kuko jyewe aho ngiye nyine urumva turajyana. You know that when I'm out of the country, I usually use this channel, so we also need to get familiar with it. Twari twabatije ubu gihe kirimo kiragera kugira ngo
mudusubize ibyacu. It is time to start using the channel of the church. Ese byose Isn't it? Imana ibaho umugisha. May God bless you. Murakoze cyane. Thank you. Ya reka munyemerere uyu mwanya Allow me in this moment duhuza amashyi twakira abantu bacu badukurikira muri diaspora. to clap for the people that follow us online in the diaspora. Ayaya aba bantu mwabakomeye amashyi nyaboneka. Please clap for these people. Uza abantu babana natwe ibihumbi bidukurikira by'abantu byose birayi bidukurikiye hirya no hino ku isi bikirirwana natwe tubiha agaciro muhabwa umugisha n'Imana. We value you taking your time day and night to spend time with us. Be blessed by God. Duhaye ikaze itorero ryacu ryo muri Amerika. We welcome our church in America. Duhaye ikaze itorero ryacu ryo muri Canada. We welcome the altar of Canada. Uyu mugoroba turashimira Imana mu materaniro twari dufite nijoro. We thank God in last night's gathering. Abantu babiri bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. 2 people received Jesus as their Lord and Savior. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Ni umugisha rero ukomeye cyane. It's a great blessing. Duhaye ikaze itorero ryacu ryo muri Sweden. We welcome our Sweden altar. Duhaye ikaze Erayono mu gihugu cy'Ubufaransa. We welcome Elion in France. Duhaye ikaze Erayono mu gihugu cy'Ububirigi. We welcome Elion in Belgium. Bose bahabwa umugisha n'Imana. May all of them be blessed by God. Amen. Amen. Murakoze cyane. Thank you. Erayono Kigali muhabwa umugisha n'Imana. Elion Kigali, be blessed by God. Tumaze kugira aba Erayono benshi hirya no hino mu ntara mwarabibonye. We have had various Elion people in the provinces. Bamwe barimo baradusaba ngo tuze ngo tubakingurire amatorero hirya no hino. Some people have been requesting us to open churches in different places. Ariko nyine babe bihanganye babakurikira ku mbuga nkoranyambaga igihe kizagera naho tuzahagera turabanza tugashyira imbaraga ahantu hamwe na hamwe twagiye dufungura kugira ngo abanze hagire imbaraga. But let them be patient, that time will come as well. Imana ibaho umugisha. May God bless you. Ubisigaye byaroroshye imbuga nkoranyambaga zarabyoroheje ubasha kuvuga ubutumwa kandi ukoresheje telefone. It's easy now with social media. We can evangelize through the internet. Ukeneye kubana natwe muri church. If you need to be with us in church, muri ayo matorero mvuze hirya no hino kugira ngo ubashe kugira umuryango ureke kwigunga. in those altars that I've talked about in different places for you to have a family. Ibyo bicaniro byose mvuze bagiye kubashyiriraho link aho ushobora kwinjira bijyanye n'igihugu urimo. Those altars that I've talked about, they're going to put the links on so you can join depending on where you are. N'uyu mwana duhagararanye hano aba muri California, aba muri America, ariko urabona yaje hano nyine abaje mu itorero rya Kigali araza gakora umurimo w'Imana. I'm also on the American altar, but when I'm here I come join the church and serve God. Ni ngombwa. It's necessary. Aho uri hirya no hino ku isi hano tuba tugukurikirana n'ukuri nta kibazo ushobora kugira kandi buri gihugu cyose tuba tugiye dufitemo umuyobozi. Where you are in different places, please don't have any problem. We have leaders that follow up with you. Ngira ngo ejo bundi ndi muri Canada mwabonaga n'ubundi kariwe twari turi kumwe none ubu yaje ni Kigali bagenzi be baramwakiriye. I was interpreting when he was in Canada and now I'm here in Kigali. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Fata telefone yawe ugiye kufasha ivuga butumwa. Take your phone, you're going to help me evangelize. Ugiye kuri channel yanditseho Prophet Ernest NYIRINDEKWE. You go to Prophet Ernest NYIRINDEKWE's channel. Ugiye gushyira kuri state yawe. And then you're going to put on your status. Ndetse And also, niba na ngombwa niba ari na group bamo ushyireho. and if it's necessary, invite the groups that you're part of. Ugiye kufasha ivuga butumwa. You're going to help me evangelize. Beshi bagiye guhindurwa n'ibyo ugiye gushyiraho. Many people will be changed by what you're going to put there. Nawe Imana ihindukiza ibintu byose byajyaga bizonga ubuzima bwawe. And may God turn everything that has been hard on your life. Turashimira Imana. We thank God. Ubu telefone zacu zigaye zivuga ubutumwa. Now our phones are evangelizing. Kubera iterambere. Because of the development. Ubutumwa bugomba kugera ku bantu bose. The good news have to reach everyone. Ngira ngo twamaze kubikora twese.
I think we have all done it. ukubikoze As you do it, Imana ihaze kwifuza ku mutima wawe. may God fulfill the desires of your heart. Muhabwe umugisha n'Imana. Be blessed by God. Tumaze kubimenyera. We are now used to it. Ngira ngo mwamaze kubona ibitangaza birimo bibera muri rayon. Mbese murimo murabibona? I think you have been seeing the miracles that are happening in Elayon. Nuzajya ushyira iyo link kuri state yawe, jya unagerageza ukore kuri sabone kugira ngo ikintu cyose kishyizweho bwabo buhamya utigeze ukurikira ujye uhita ububona. So please, as you share the link, also subscribe so you receive every single testimony that goes on it. Bita biba byiza. It's good. Mwabonye ubuhamya bwa wa mubyeyi, hari igihe bari burebure utabashe kububona, ariko iyo babuciye ari butoya nawe bubasha kugukomeza bukaguha ibyiringiro ukizera. You have seen the testimony of the mother that thanked God in the overnight. When they do the editing and make the testimony shorter, you can be able to follow it as well. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Mbere yuko ninjira mu ijambo ry'Imana twasomye, Before I enter into the word of God, niba ari umuntu umwe ufite ubuhamya cyangwa se ufite ishimwe ry'iby'Imana yamukoreye cyangwa se hari icyo yigeze ahura n'umuhanuzi w'Imana akamuvugaho, uyu munsi akaba agifite, ahaguruke nk'uko tumaze kubimenyera ko buri teraniro ryose tugomba kugiramo ishimwe cyangwa se ubuhamya. Ahaguruke. in this time, I would like to welcome anyone with a testimony about what the Lord has done in their life through Prophet to come and give their testimony. Arahari? Is there anyone? Okay, Yes. yabonetse. There is a person here. Reka dukomere Imana amashyi ku bwa mwene data. Let us thank God for our brethren. Amen. Amen. Hallelujah. Amazina ye. Haleluya. Hallelujah. Nitwa Hakizimana Emmanuel. Ubu ndi n'umubebe. Ubu ndi umubebe. Ubuhamya ntanga rero ni bwinshi cyane. N'ubundi narabutanze, ariko hari ubundi nshaka gutanga nabonye ejo hashize. Kuba uyu munsi nabatijwe mwijoro ntabwo byagombye gushoboka, ariko byashobotse. Kuko ejo bundi mwijoro muri veye kwa gatanu Prophet yaravuze ngo ihinduye ibyanze guhinduka kuri njyewe, nanjye numva ndahindutse, niyongera n'imbaraga ko ngomba kubatizwa kandi bigashoboka. Kuko harimo imitego myinshi yatumaga bitashoboka, ariko birashoboka. Rero ku buhamya natanze bwinshi ku byambayeho mu buzima bwanjye kandi vuba aha bwinshi, abari bahari barabizi ko yankirije umudamu wanjye uburwayi bwamaze imyaka 16, nkaba nanabatijwe. Ni ibishumangira bwa buhamya bw'ibyo nabonye muri rayon, kandi ko nzongera nkomeza kongera nkasaba imbaraga abavandimwe inshuti za Erayoni n'abayerayoni nyirizina na Prophet ko mwamfasha nkaguma muri ayo mavuta kuko mvuye kure. Yesu we ntacyo ngushinja, ntacyo utankoreye ngo nkire, wandinze byinshi byari kumitana, reka nanjye nguhimbaza. Nukuri ibyo navuga ni byinshi kandi nzakomeza mbivuge kandi nzakomeza mbihamye. Yesu ni inshuti yanjye, azakomeza inshuti yanjye, kandi mumfashe nabibasabye. Murakoze. Amen. He is thanking God that he was baptized today, and the Lord also healed his wife of the sickness she had for 16 years, and he's thanking the Lord for that. Ibi irishimwe ushobora we kutaryumva. You might not understand this testimony Kuko utabaye hano kino cyumweru. because you were not here this week. Uyu mugabo ni wundi twasengeye umudamu we ku cyumweru, afite abadayimoni bavuga nk'ibibwana mu nda ye, abimaranye imyaka 16. This is the husband of the wife we prayed for last Sunday, and she had demons in her womb that are like young, that are like puppies, and now she is healed. None yabatijwe. And now he is baptized. Ni wa wundi Imana ejo bundi yavuze ngo wanyweraga inzoga ku ibaraza, ngo nabwo ngo yarageze ku rwego atagifata icupa rimwe, ngo yafataga amacupa 2, ngo rimwe akaricomeka n'irindi akaricomeka, ngo yose akamena mu nda, ngo baramuhimbye izina ngo niki yarya, ngo ni mitsingi.
ngo niki misingi ngo ni mitsingi yanditseho urwo rwego rwumva none ubu arimo aravuga ngo Yesu we ntacyo ngushinja. Hallelujah. So this is the man that we prayed for, and he was at the point of he wouldn't take just one bottle of beer, and he would take two at the same time, and they had also nicknamed him a name because of alcoholism, but now he's thanking God and thanking Jesus for saving him. Nta gitangaza urimo wumvamo? Isn't that a miracle? Cyangwa urabibara nk'ibisanzwe? Don't you hear a miracle of that, or do you think it's normal? Yesu abaho umugisha. May Jesus bless you. Murakoze cyane. Thank you. Aha. Tugiye kuganira. We're going to talk about amabanga ane. 4 secrets. Hallelujah. Hallelujah. Yatuma Imana yigarura. That would make God come back to you. La baseto asanema. Hallelujah. Hari ibintu bijya bituma Imana yigarura yari yafashe umwanzuro. There are things that make God come back even after he had made a decision. Igafata nk'umwanzuro wo kurimbura. And he can take a decision to demolish. Ariko wakora ibyo bintu bine. But when you do those 4 things, Imana yarangiza ikahita igaruka. the Lord could come back. Ijuru yari yarikinze yarangiza ikongera ikarikingura. When he had closed the heavens, but he will open them back again. Yamaze gufata icyemezo ijuru yarikinze, yamaze gufata icyemezo mugiga yaje Imana wakora ibyo bintu bine yarangiza ikavuga ngo ijuru mise nongera ndarikinguye. When he has made a decision that the disease is going to come and heaven is closed, but he will open it when you do these 4 things. Impamvu tuba twifuza ko The reason why we wish that mumenye ijambo ry'Imana. you know the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Impamvu tuba twifuza ko mumenye ijambo ry'Imana. The reason why we want you to know the word of God. Iyo wamaze gusobanukirwa ijambo ry'Imana, When you understand the word of God, ntabwo ubuzima bwe bukomeza kugumeza uko bwari bumeze. your word can never stay the same. Ubuzima bwe burahinduka. Your life changes. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo ibyemezo wari wafatiwe Imana igiye kubihindura, Imana igiye kwigarura. Kubera iki? Kubera bino bintu ugiye guhagararamo. Tell your neighbor that the decision that had been made on your life, God is going to turn them around because of these 4 things. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mukeneye kumenya ayo mabanga? Do you need to know these 4 secrets? Ijambo twasomye The word that we read, ryavuze ngo nindamuka nyinze ijuru. it said that when I close heaven, Siko twasomye Ingoma za kabiri we read 2 Chronicles 7:14 7:14 guhera 13 from 13. reka gisubizo banza ubyumve neza. Let us read the word again Wumva ibintu bituma Imana yigarura. to hear the things that makes God come back. Nindamuka nkinze ijuru, imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye. Next. Maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Komera Imana amashyi. Applaud to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Aha. Mbere yo kukubwira, Before I tell you mbere yo kukubwira ibanga rya mbere, the first secret, ntabwo ari abantu bose batuma Imana ifata icyemezo cyo gukingura ijuru. it's not every person that makes God open heaven. Nta nubwo ari abantu bose bemererwa gusenga. It's not everyone that is allowed to pray. Ababyemererwa ni bande? Who are the people allowed to do it? Ni abantu bitiriwe izina ry'Imana. The people that have been called of the Lord. Niko Bibiliya ivuze. Hallelujah. Ni abantu bagize gute? It's the people that have been called. Ni abaryitiriwe. The people that have been named after God. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Buriya Yeah. ntabwo amasengesho yose azamuka ngo agere ku Mana. Every prayer does not go up to God. Umuntu usenga A person who prays ni umuntu ugomba kuba azwi. is a person that should be known. Azwi nande? Who knows this person? Bibiliya yavuze ngo ni umuntu witiriwe. The Bible has said that this is a person that has been named after. Ni umuntu witiriwe izina ry'Imana. Has been named after the name of God. Umuntu ugize ute? The person
person that witiriwe has been named after izina ry'Imana. the name of God. Uracyumva? Do you hear that? Kwitirirwa. Being named after. Witirirwa izina ry'Imana ryari? When are you named after God? Nega amatwi ahangaha. Listen to me. Ndashaka tumenye ijambo ry'Imana. I want us to know the word of God. Witirirwa izina ry'Imana You're named after God umunsi wabyawe n'Imana. the day you are born of God. Ntabwo uranyumva. You haven't heard me. Utarabyarwa n'Imana nuritirirwa izina ry'Imana. Before you're born of God, you're not called of his name. Yohana 1:12. John 1:12. Ihute twirukange. Yohana 1:12. John 1:12. Aha. Haravuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Umurongo wa 13. Abo ni babyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'iki? N'Imana. Witirirwa izina ry'Imana rya. When are you called of God? Ni umunsi wabyawe n'Imana. The day you're born of God. Uracyumva? Do you listen to that? Haleluya. Hallelujah. Ejo bundi Last time, twari turi kumwe n'abaprofeseri n'abambasaderi bamwe, twari turi kumwe na Dr. hari ahantu twari twatumiwe. we were with the professors and ambassadors that were invited, Turimo tuganira. and we were talking, MC and the master ceremony yari umushumba. was a shepherd, Avuga ikintu cyankozeho. and he said a thing that touched me. Avuga abapasiteri He said pastors bamwe that bari mu rusengero are in the church, babwiriza that preach, bayoboye amatorero that lead the churches, ariko batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. but haven't received Jesus as their Lord and Savior. Ibi ni ngombwa mugomba kubimenya. It's necessary for you to know this. Ukaba uri ahangaha pe tukakubona mu rusengero ariko utarakira Yesu. You're here and we see you in church, but you haven't received Christ. Hello. Mbariza umuntu mwicaranye mumbarize ngo nubwo ubwiriza waba warakiriye Yesu cyangwa nuramwakira. Ask your neighbor, even if you preach, have you received Jesus? Abantu bamwe Some people, bagendera kuri iki cyanzwe kigaragara mu migani. Tugende they go on this verse that is in Proverbs 22 22:6. umurongo wa 6. Umva uko havuga. Listen to what it says. Haleluya. Haravuze ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Siko benshi muba? Don't most of you follow this verse? Abana benshi Many children, bavukiye mu muryango ukijijwe. they were born in a saved family, Barakura, and they grew up, bakura basenga. and they prayed when they grew up, Ariko but ntibigeze bamwe bakira Yesu. they never received Jesus. Kandi ijuru si santima. And heaven is not sentiment. Kujya mu ijuru si ubupfura. Going to heaven is not integrity. Ijuru tuzarijyanwamo no kwizera We Yesu. go to heaven because of believing in Jesus. Ari igihe umuntu amubwira ngo ariko umwana warakijijwe ngo urumva ngo ugese kuki ndakijijwe ngo kandi n'abana nabyaye barakijijwe. Wababyaye mu mubiri ntabwo wababyaye mu mwuka. Wabyara abanyamubiri n'ubyara abanyamwuka. Sometimes you ask a person, is your child saved? And they say, oh, I'm saved, so they're saved. You do not birth people in the spirit. Soma Yohana 3:6. John 3:6. Izi ni ngombwa, izi ni inyigisho mugomba kumenya. These are the teachings that you should know. Kugira ngo ijuru mutazarifata mukaryita ukagira ngo ni umurage. Umwana wawe wamuha 8 hano Kibagabaga ariko ntabwo wamuha ijuru. Ijuru umuntu ariheshwa n'ihame ryo kwizera Yesu, ukatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukabyizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, nibwo ukizwa. Heaven is not an inheritance. You go to heaven because of believing in Christ. Yes. Haleluya. Hallelujah. Tugende. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Wanguriki? Do you follow? Umwana wamubyaye mu mubiri akeneye nawe kubyarwa n'iki? N'umwuka. You birth your child in the body, they need to be born by the spirit. Ese abana batoya promotion yabo ni iyi? What is the promotion of young children? Yesu yarayitanze.
Jesus gave the promotion. Bibiliya ivuga ngo mureke abana bato basanga. The Bible says, let the children come to me. Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Because the kingdom of heaven is theirs. Yego? Yes. Nukuvuga ngo That means umwana muto. a young child. Umwana muto. A young child Utaragira ubwenge. who is not aware. Ijuru ararifite. They have heaven. Ariko umwana wamaze gukura. But a child who has grown up. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugire umutima nk'uw'abana batoya. That is why Jesus said, have a heart like a child's. Umwana muto A young child, niyo umukubise urushyi when you beat them, mu kanya aza kuguha biso. they will come and kiss you. Uramutuka ukagira ngo urimo uramuririmbira. You say bad things and it seems like you're singing. Ariko reka nkubwire niba na Maître Guido ko mumwemera ngo ni umugabo mwiza. But you see that you all accept Maître Guido. Ubu mututse ntiyagaruka hano. If you say a bad word to him, he can't return here. Ti pastor tinyuka nuke. You say the pastor really has abused me. Yes. Hano dufite abantu. We have people here. Ubwira ngo uriya muntu ko bimaze igihe uno muntu wamubabariye ariko nawe Imana iravuga mugira ubwenge pastor. Jewe mubabarira. You tell them forgive a person and they're like, no, me forgiving them? Umva nkubwire. Let me tell you. Mubabarira. Me forgiving them. Niyo mubonye. Even when I see them, Isukari itizamuka. my sugar rises. Nta muntu ujya ubona isukari kazamuka. Don't you see a person and your sugar rises? Umva na telefone hano abantu bazi kuboroka. There are people here who know how to block people. Na telefone ye. Even their phone, Narayiborotse. I blocked it. Yes. Izongera kubaho nakiriho. It will be there when I'm not still alive. Yes. Urumva niyo nahurira nawe mu nzira iyo nzira sinazongera kwicamo. Even if I meet them in the road, I won't go through it again. Akahita zanagagara ku ruhimbi afitiye byishimo. And then they'll come, stand on the pulpit and sing. Mu kiganza kiwe. They'll be singing that God has things for them. Harimo ibwiza gusa. They'll keep singing at the pulpit. Binese Yesu umutima ubwo arahumirije yakanguka akabona intebe yari yicayemo impande bahicaje wa muntu akahita yoba ati Yesu we isukari irazamutse. And then they'll see the persons that they raises their sugar sitting in their place. Tuzajya mu ijuru kureba bariyo rya Kamonyi. Which heaven are you singing about? Ahantu bita mu ijuru rya Kamonyi mujya muhumva. Do you know the place called the heaven of Kamonyi? Ni rya Kamonyi. Is it the heaven of Kamonyi? Ni rya so wanyu. Is it the heaven of your uncle? Ni rya sogokuru wawe. Is it the heaven of your grandfather? Uzatanga umunani wo mu Kamonyi ariko ijuru ritangwa n'Imana kandi Imana yashyize amahame yo kurijyamo. Give an inheritance of your own land, but the heaven is given by God. Ariko umwana muto. But a young child. Ye baba we. Bararwana bagakomeretsanya mu kandi kanya ukabona barimo barasomana nibabizi ntabwo bo nibatekereza ibyaba niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugire umutima nk'uw'abana bato. They will fight and then in another moment you see them playing and kissing each other. That's why Jesus said have a child's heart. Then kugira ngo uyu munsi wa none so that today ugire umutima nk'umwana mutoya you have a child's heart. Nukuri busaba Imana imbaraga z'umwuka wera. It's that you ask God of the power of the Holy Spirit Zikaza zikica kamere. to come and kill the flesh. Hari abajya bavuga ngo urumva urabizi. There are people who say, you see, ngo kamere nipfa when the flesh dies, ngaho giratsikamirwa. oh, the flesh does not die, but it's like won over. Soma Abagalatiya. Let us read in Galatians. Vuga ngo uretse no gupfa ahubwo barayibamba babambanwa nayo. Even besides it dying, it is crucified. Ibyo byanzwe mu bikora. Where do you get those scriptures? Abagalatiya 5:22. Galatians 5:22. Haleluya. Praise God. Hallelujah. Yesu ashimwe.
ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza no gukiranuka. Tuzamuke no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo ni amategeko abihana. Soma umurongo ukurikiyeho ani. Abakristo Yesu asoma yo urumwongereza koko. Abakristo Yesu tugende. Abakristo Yesu babambanye kamere. Bagize gute? Babambanye kamere. Bagize gute? Babambanye kamere. Babambanye kamere. Bagize bate? Babambanye. Vuga ngo ikintu cyabambwe na agaciro kiba kigifite. You say thing which is crucified has no value. Niburu wa Kristo Yesu. If you're Christ, kamere warayibambye. You have crucified the flesh. None ngo warayitsikamiye wayibambye. And then you say you've won over it, crucify it. Yes. Rega shiti yanjye. Hari abantu bamwe bibwira ko bazajya mu ijuru naryo gusa mujye muza mwinezeza. There are people who think they're going to heaven but really not. Let you come and please yourself. Ufite umuntu ugendana mu ikote. When you have a person you carry in your jacket. Ufite umuntu ugendana mu musatsi. You have a person you carry in your hair. Iyo mubonye inzoka ihaguruka. When you see them, your belly, you know, something bad happens in them. Oya nireke no gucurama nipfe burundu. Let it die, let it die. Aha ko namina. Why are you not saying amen on this? Nese nimushaka kujya mu ijuru. Don't you want to go to heaven? Bari bambwiye ko pastor umunsi ari buduterere visa. They told me today, they told me today we're getting visas. Let me first give you a visa to heaven. Should I send you to America and not go to heaven? You want to go to Canada and not heaven? Let you have both of them. Go to America. Go to Canada. Have money. But also go to heaven. So, isn't that good? Who are the people that want to go to heaven? Oh, there are people who have no plan. So what are we going to do? Are you ready to forgive? It's not me. These are the words of Jesus. It's not me. These are the words of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. A person that is allowed to pray is the person that has been called of the name of the Lord. Being named after God. That's when you're allowed to pray. A good example I can give you. A child at home. Hallelujah. Hallelujah. When they spend a year without being home, are they still your child or not? They are. Umukozi wazanye mu rugo muzanye gukora akaza akahatinda. Iyo ugiye mwirangamo imerero musangamo. So a maid at your house, even though they spend a long time, are they your child? Isano umwana afitanye n'umubyeyi ni iki? A relation that a child has with a parent is what? Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo na amaraso. Tell your neighbor it is blood. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ubaye utarakira Yesu n'umwami n'umukiza ngo wizera amaraso ye nasano ufitanye nabo. Tell your neighbor if you haven't accepted the blood of Christ, you have no relationship with him. Nagura umwana w'Imana. You're not the child of God. Duhindurwa abana b'Imana kubwo kwizera Yesu tukizera amaraso yameneye ku musaraba igorogota. We are made children of God by the blood of Christ on the cross. Nibwo witwa umwana. That's when you're called a child. Hallelujah. Hallelujah. Atese umuntu wakiriye Yesu narimbuka. And then you say a person who received Christ doesn't die, perish. Urimbuka witwa umwana w'Imana mu gihe wamaze kwakira Yesu ukamwizera by'umuhango
bikarangira n'ukurikiza amahame Imana yashyizeho. You perish when you just accept Christ but not follow the principles of God. Yes. Urugero, an example, umaze kwakira Yesu, you have received Christ, urakomeje uribye, you still steal, kandi ni icyemezo wari wafashe. but you made a decision. Niyo mpamvu kwakira Yesu Kristo, That is why receiving Christ, ni icyemezo kiva mu mutima w'umuntu. it's a decision that comes from inside a person. Kuko bibaye But if it is, ari ibintu bigurwa, you buy it. na stade yacu icaza abantu 45,000 bakizwa. Even the 45,000 that the stadium can be saved. Iyo umuntu yajya afata amafaranga akagenda ukajya nk'ari ya Kimironko mu isoko ukavuga ati ndabaha amafaranga mwakire Yesu. You will take money, go to people in the markets, I'll give you money, accept Christ. Ariko ntabwo bijya bikunda. But it doesn't work like that. Agakiza ni kagurwa, ni icyemezo umuntu afata kivuye mu mutima we. Haleluya. Salvation is not bought, it's a decision from a man's heart. Yes, ashimwe. Praise Jesus. Hari igihe umuntu ajya rusororo ugasanga barimo muraririmba Imana rero. Sometimes you sing, uyu muntu yarifura uzi ukuntu yishyuriye abantu amashuri. This person was of integrity, they paid people's school fees. Nukuri mu kabari pe, reka mbabwize ukuri, nukuri mu kabari ntiyajyaga anywa wenyine. So a person passed away and you're like, oh, when they were in a bar, they never drank alone. Yamaye inka. They gave me a cow. Nukuri pe. Yes. Imana imuhiruko ridashira. May God make them rest in peace. None se n'umwana w'Imana? Are they a child of God? Yakoze imirimo myiza mu isi n'amahame. They did good works in the world, its principles. Azahemberwa mu isi. They will be rewarded in the world. Abana size bazabaho neza, ariko iby'ijuru si wowe uritanga. Ijuru ritangwa n'Imana. Ijuru se Imana naguha ijuru wakoranye igihango nayo. The children he or she left will live well, but they're not going to heaven. Ibi ni ibintu mukwiye kumenya. These are things that you should know. Reka ngo urugero. Let me give you an example. Ubaye uri umugore mwiza w'inyangamugayo, ubaye mu rugo imyaka 60 ariko utarasezeranye n'umugabo, ku mwaka wa 70 umugabo aguhindutse utarigeze usezerana nawe, mwarabyaranye abana 12, wasaba divorce? If you are a good wife and you're in a house for 60 years, but you never legally married this husband, would you ask for a divorce if the man turned against your back? Wenda reka mbaze procureur we wize amategeko. Let me ask who studied law. Wasaba divorce? Can you ask for a divorce? No, you Murayitanga? Cannot. Kandi amaze imyaka 70 No divorce. umaze umwaka umwe. And the person who spent 1 year and they are legally married, you give them a divorce. Mumbwirire ngo, tell your neighbor, mumbwire ngo kuba umaze imyaka 100 mu rusengero utarakira Yesu, ushobora kubura ijuru. Uje uyu munsi yakiriye Yesu, uwo munsi akaribona wowe ukaribona. Tell them even if you spend 100 years in the church without receiving Christ, a person that spent 1 day can go to heaven before you. Ijuru ntabwo ari santima. Heaven is not about emotions. Do you understand that? Yesu ashimwe cyane. Praise God. Ntabwo ibi bikorwa mubona mu isi si byo bihesha abantu ijuru. Ihame rya mbere ni ukwizera Yesu. These acts that you see in the world do not make people go to heaven. Believing Christ is what it is. Shira Abaroma igice cya 10 umurongo w'9 wumva. Romans 10:9. Ayi. Mama shenge. Uziko muzana mu santima. You bring emotions in this. Biriya ni ibikorwa n'imbuto, biriya bindi ni imirimo, ariko ibanga rya mbere ni uguhagarara gutya. Abaroma 10 umurongo w'9. Romans 9:10. Kandi si ibyo gusa. Oya 10 umurongo w'9. Havuze ngo iki? Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Umvira ijambo, ni ugira gute? Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Ukizera mu mutima wawe. Yuko Imana yamuzuye. Uzakizwa. Nibyo gusa. Hallelujah. Iyo niyo protocol. That is the protocol. Ibindi bakubwira baragushuka. Everything else are lies. Nushaka uzafata ibyawe byose bitange
kiriya gikorwa utaragikora nta juru ufite. Even if you give out your everything before you do this, you have no heaven. Umva ijambo riruta andi yose muri Bibiliya. This is the word that's greater than all the others in the Bible. Yohana 3:16. John 3:16. Yes. Yes. Hey, hari abana benshi bakijijwe baje mu rusengero. There are many children that came into church. Baza babararitse. And then you were invited. Baje twebwe twimariye igihe twiyakiriye Yesu twibereye mu rugo turadamaraye. Baza ibi byanditswe ntibabimenya. Barangije baricara baravuga ngo ubu ngubu nyine twageze basanga turimo turasaba visa n'amamodoka nabo barasaba ni mubanze musabe ijuru. They came and found us in a home and we were asking for visas and cars. First ask for heaven. 3:16. Avuze ngo iki? Next. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ahubwo agira gute? Ahabwe ubugingo buhoraho. Niryo gusa. Amen. That is the word. Niryo gusa. That is just the word. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo kwizera Yesu gusa. Tell your neighbor just believing in Christ. Nuko umwizera. You believe in him. Ukabyatuza akanwa. You say it with your mouth. Ukabyizera mu mutima wawe. You receive it in your heart. Ukabyatuza akanwa kawe. You confess with your mouth. Icyemezo kivuye mu mutima wawe. A decision that has come from your heart. Uhindutse umwana w'Imana. You are now the child of God. Imana irakubyaye. God has birthed you. Nubwo watana. Even though you go astray. Watanyura umwana ni watanyura umugaragu. You are straight as a child, not a maid. Wamaze kubona umugabane kwa so. You already have an inheritance. Umva kantu keza. Listen to a good thing. Iyo umaze kwakira Yesu. When you receive Jesus. Izina ryawe rimaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. And your name is in the book of life. Igikorwa cyose ukoze. Every single act you do. Cyandikwa mu gitabo cy'imirimo. It's written in the book of works. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo niba izina ryawe ritarandikwa mu gitabo cy'ubugingo ibikorwa byose ukora byandikwa mu isi. Tell your neighbor if your name is not in the book of life, every act is written in the world. Hari uwacu wavuze ngo nta foto nta cyabaye. There's a person that said without a picture nothing happened. Izina ryawe ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'imirimo nta gihari. If your name is not in the book of life, even in the book of works, you're not there. Igitabo cy'imirimo kihaba, igitabo cy'ubugingo cyahabo netse. The book of works is there when the book of life exists. Inyigisho nk'izi nta haleluya zijya zibamo. The teachings like this, there are no hallelujahs. Kandi niryo pfundo ry'agakiza. And this is the center core of salvation. Hasi habamo haleluya. Can there be a hallelujah here? Hallelujah. Hallelujah. Nayo. Preach haleluya. Kandi ubundi haleluya y'amavuta ibama. And then the hallelujah that's anointed is in this. Aha ni uyitera none ifite imbaraga. That is when you say it with a great strength. Iri ni ryo banga. This is the secret. Iri ni ryo banga. This is the secret. Kwizera Yesu gusa. Believing in Jesus. Igisambo ku musaraba. The thief at the cross. Ntabwo kigeze kiza muri korali. He never sang in the choir. Nta nubwo cyatanze icya 10. And they never gave a tithe. Kizeye Yesu gusa. They only believed in Christ. Hallelujah. Hey. Nuruzi ko tuvuye kubateza abantu. Don't you see we baptized to them? Cyo nta na Yorodani cyaciyemo. He was not even baptized. Kizeye Yesu kari umwana. Only believed that Jesus is the Lord. Cyatuye kari umwana. And then confessed you're the Kibwizera mu Lord. mutima. Believed in his heart. Ako kanya kita kijizwa muri And paradise. in that moment he was second to heaven. Icyo gikijijwe n'ubuntu. That is saved by grace. Na yindi protocol. No other protocol. Ni igisambo. It's just a thief of the cross. Yes. Nubwo dufite abakristo bazajya mu ijuru nka cya gisambo. Though we have Christians that will go to heaven like the thief. Yes. Barahari. They're there. Barahari batagira imirimo. They're there that have no works.
none se imirimo yose cyakoraga yari yo kwiba. All the works he did were of stealing. Cyakiriye Yesu kita gihindurwa icyaremwe gishya. But he received Christ and was made a new creation. Ibyakera babirashize. And everything in the past was gone. Ati none se ko Yohana yanditse akavuga ngo Nikodemo yaramubwiye ngo utabyawe n'amazi nabyarwe n'umwuka, Yesu arimo byose. And then you say, Nicodemus said, who is not born by the Spirit and water, but Jesus composes all of that. Niwe mazi y'ubugingo. He is the Niwe jambo. water of life and the word. Niwe mwuka wera. He is the Holy Spirit. Byose niwe wabiremye. Everything was created by him. Nese kugera kwa muganga saa 4. Why do you go to the hospital at 10 a.m.? Ugiye wigenza ukicara ku karongo, uje muri ambulance saa 8 akagucaho. And then a person who comes in an ambulance at 2 p.m. will go before you. Ararembye bamujyanye bamucishije muri urgence kuko ararembye nibareba n'abarabacika. They are really sick, so they go to the ICU. Iki gisambo nta gahunda yari yo kubanza kugicisha ku karongo kuko ni umva cyari kiri ku musaraba nyine Yesu agicisha muri urgence aravuga ati nta kibazo wikwirirwa guca ku kandi karongo. Hey, the thief at the cross was an emergency, so Jesus was like, come in with me. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo kuki Yesu atagucishije muri urgence. Tell your neighbor, why didn't Jesus take you through an emergency? Mumbwire ngo no kugira ngo uzajye mu ijuru ufite ibirimo ufite ibikorwa. It's so that you can go to heaven with works. Hallelujah. 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 Iki gisambo ntabwo kizambara ikamba ry'imirimo. This thief will never have a crown of works. Oya. No. Cyakoze iki? Why did he do? Cyarizeye gusa. He only believed. Yes. Ntabwo kizambara ikamba ry'ubwiza. No crown of beauty. Ryakamba ry'abantu bahinduriye benshi kuba bakiranutse. The people who turned many people to Christ. Cyabwirije bande se ko abandi cyabibaga. He never preached to anybody, he stole them. Yes. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo umuntu wandikirwa ni wa wundi wabwirije nawe wamaze gukizwa. Tell your neighbor, a person who you write for is the one that you preach after you're saved. Oya anzabategurira seminary. I'm going to have a seminary for this. Kugira ngo mubashe kubaza nibibazo. So you can ask questions as well. Se seminary ngi muzayitabira mana yanjye. Will you come to this seminary? Seminary irimo agakiza. The seminary that has salvation. Iragoye. It is hard. Yes. Ziragoye izo. Those ones are hard. Ariko seminary ya biriture. But the seminary of hallelujah demolish it. Seminary ya kandagira umurozi. The seminary of Crutch the sorcerer. Aparika imodoka kuri station agatega moto. They will park the car at the station and get a bike. Aye ukuntu yakuzengereje yakubuje gusinzira. The way he's not letting you sleep. Uravuga atayo kugira ngo sanga ari n'ijambo ryacitse. Even you're like, I do not even want to miss a word. Ndatega moto. I am taking a bike. Ariko But umva ngende nikura uriya mwanze. I will go and remove this enemy. Reka dutegure seminari hano kuri topic twandikeho ngo amasengesho yo kwica abanzi bacu. Ntabwo turi bubone aho dushyira abantu. If we had a theme of the prayers of killing our enemies. Ariko nitwandikaho ngo menya imikorere ya mwuka wera reka da. But if you say no, the working of the Holy Spirit, no one will show up. Amasoko muri twe yarakamye. The rivers in us are really low. Ariko but umva nitwandika nkavuga ngo umwanzi warapfa mu minsi 3. If I say your enemy the witch is dying in 3 days, hey, everyone is showing up. Pastor urimo. No, say pastor, you're in the spirit. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo reka kuyoborwa n'amarangamutima yoborwa na mwuka wera n'amahame y'ijambo Tell your neighbor, don't be guided by emotions but the principles of the word. Ngo akabanga muri Bibiliya utaruzi. Shall I give you a secret you didn't know in the word? Ngaguhe. Should I give you the secret? Ngo akabanga muri Bibiliya utaruzi. A secret you didn't know about? Mwereke ukuntu umwanzi wawe agiye gupfa. Can I show you how your enemy is going to die? Iri banga ndiguhe. Can I give you that secret? Reka ndiguhe. Let me give it to you. Biremewe ku bantu mwizera Yesu. It's allowed for people who believe in Christ. Reka ngwiryo ndarigwa muri Bibiliya ndarigusomera. I will read the secret for you. Dore ngiri. Here it is. Mark
16 16 15 15 tugeze 18 to 18. haleluya. Mark Muri 16. ikibazo nuko muticara ngo mwige. The problem is you don't learn. Nimwemera mukiga, If you accept to learn, ubuzima bwanyu burahinduka umunsi ku munsi. the life is going to change daily. Arababwira ati mujye mu bihugu byose, mujye mu bihugu byose, mwigisha abaremwe bose, mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa, Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo umuntu wese utizera Yesu azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso, Umva aka kantu rero, mumbwire ngo abantu bizera bagiye gutangirana n'ibimenyetso sasa. tell your neighbor, the people that believe are going to have signs and wonders. Abantu bizera bagiye gutangirana n'ibimenyetso uyu mugoroba. Have faith, you start with the signs. Abantu bizera mugiye kumva ibimenyetso, mugiye kumva za confidence rero sasa. The people that believe, you're going to feel the confidence. Yes. Yego tugenda. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Ni bizabaso cyane bizagumana nabo. Ni bizagumana nabo. Bazabirarana. Oya. Bazabyirirwana. Bazabigumana. Bazabigendana mu ndege. Hallelujah. Bazabyicarana mu ntebe. They will sit with them. They will go in the planes with these signs. Babizamukana ama escalier. They will go up the stairs with these signs. Babitwarana imodoka. They drive cars with these signs. Umva ibyo bimenyetso byari byo rero. Basirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Yes. Hallelujah. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo ni wizera gusa, abadayimoni b'abarozi, abadayimoni b'abakonikoni bose bazava imbere yawe, uzabirukana muri quartier, bamwe bakubuza gushaka, abo bose bazaguhunga. Abadayimoni b'ubukene bose bazaguhunga. When you have faith, all the demons will free from you. Nukwizera byo. Just have faith. Bazirukana abadayimoni. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Mu izina ryande? Ryanjye. Ryanko. Oya. Ntabwo wakwirukana dayimoni mu izina rya Yesu ijuru ritakuzi. You cannot chase away demons in the name of Jesus and heaven does not know you. Nyine ikintu kibagora ni amahame. The thing that's hard for you is principles. Guhagarara mu mahame y'abami mumenye ko muri abana b'abana. Standing in principles of kings, not that you're sons of men. Icya kabiri, bazavuga indimi nshya. Yesu Kristo wana Icyongereza? Oya. Igifaransa? Oya. Igishinwa? Not Chinese or English or French. Vuga ngo ururimi rushya. A new language. Umuntu wizera umusanga ari muri la consinki ankorona. A person that believed, you find them in la kosindi la bashete lebos. Reka ngubwire uziko iyo utangiye gusenga mu Kinyarwanda, when you start praying in Kinyarwanda, watangira gusenga mu Cyongereza, and you start praying in English, watangira gusenga mu Gifaransa, and you pray in French, no mu Gishinwa no mu Kidage, and Chinese and German. Iyo wizera, when you believe, izo ndimi abadayimoni burya barazumva. The demons can hear those languages. Witwindira ugasengera mu rw'ijuru. You change and speak in a heavenly language. Ukahita utangira kuri and then you start speaking in tongues. Iyo utangiye kuri lauro asefance lani. Hey. Izo ntabwo abadayimoni bazumva. The demons cannot listen to those languages. Oh no. Niba ushaka kugira ibihe byiza muri wowe, izere Yesu. Numara kumwizera, dere ni Bibiliya irimo bivuga, urabanza wirukana abademoni batuma utavuga indimi, ubundi nurangiza utangire. Niba ushaka gusengera n'umwanzi wawe muri kumwe ujye wivugira ati DORE qui parle de ça. Ubwo mu mwuka ukuntu urimo mukubita urimo avuga ati ndakwirukanye mu izina rya Yesu, ngukuye mu buzima bwanjye. Yes. First believe in God and then chase away the demons. You speak in tongues and start praying in the spirit. Bosi wicaye hano ukorera za Nyabingi wirirwa ukura ngo ituvuga ati dokota brotalota. Akajya kubaza ati ni ibiki kandi mu mwuka urimo uramwirukana. Your boss who works with the witches, you be praying in tongues and they have no idea. Urimo uranyumva neza? Do you listen to me? Naba nifitaniye ikibazo n'uyu mubyeyi uretse ko ntacyo nkajya ni la kola bateka salaba. Ubwo nyine kumbe ndimo ndavuga ndakwirukana muri iyi ntebe urumva uvuga ngo indimi nshya. Say heavenly languages.
ariko kuko mwiganye Harvard numwirukana mu cyongereza arahita kumva. Kamera iri muri wizamuke mwirukane mu ruvajuru. Because you went to Harvard together, you pray in English, they will listen to you. Hey! Abantu biteguye gusengera mu ndimi hano ni bande? Hallelujah. Who are ready to speak in tongues? Tugiye kuvuga indimi z'abadayimoni birukanye. We are going to speak in the heavenly languages. Urwo ni rwo rurimo abadayimoni batumva. The demons will flee. They don't listen to it. Turaza gusengera mu ndimi. We are praying in tongues. Uzajya ubyuka saa 9 utangira ati dokote kosotopo. You wake up at 3 a.m. and start lebo sandarabashe. Utangira ati dokotro de sebodori. Yeah, you start speaking in tongues. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. 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 Uri muranyumva? Do you listen to niba baba bakubeshye ugiye imbere y'abashinjacyaha bakubeshye nuhagera utangira ati dokora de bordele ndirukana demoni yo kubeshyerwa uri musengera muri meni yo golegela malegela ni dekete tosekete monisa ujya kubona bavuga atari ingingo ndabona zigaragaza kurengana. When you go to the judges and you didn't do anything, you start speaking in tongues, chasing away the spirit of being lied for, and the judge will say, oh, there is nothing you have done. None uri murasengera mu cyongereza barimo baragufata amajwi niba bimushyiresho murashwana sengera mu ndimi. You're praying in English, they take the voice note, and then you're going to be in trouble. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo uyu munsi niwongere gusengera mu gifaransa, niwongere gusengera mu kinyarwanda, niwongere gusengera mu cyongereza, niwongere gusengera mu gishinwa baracyumva, tangira usengere mu ndimi sha mu izina rya Yesu. Hallelujah. Have you heard me? Hey. Vuga ngo mu ndimi. Say new tongues. Omono. Uriya mwana uri kuri kamera nubona ibimurimo byaranze aho kugira umugirane ibibazo uhita utangira ati dokora de protelate. The child on the camera, you can see a lot of great things. Pray in the spirit. Nushaka kwirukana umuturanyi wawe ubona arimo akorana n'ibigirwamana yaranze gukizwa nurangiza ujya wegera igipangu cye nirakora katakara. If your neighbor is a witch, speak in tongues. Hey. Hey. None uri murasengera umugabo wawe kubera iki uvuga icyongereza ngo uri murasengera ngo mu cyongereza ngo umugabo wawe ngo araye kwa Derira ndirukana Derira mukanjangi nguju sha arakwirukana aragukurura amatwi wa mukobwa we. You're praying for your husband and say I chase away the Delilah spirit, but you're praying in English. Uwo mugabo aragukurura amatwi. That husband will pull your ears. Wabimenye wasomye message muri phone. You read the message in the phone. I know him. Ukahita ugenda ngo mu cyumba cy'abana mu izina rya Yesu ndirukana umwuka wo kuryamana n'abakozi. Arabyumvise kabaye umva wowe tangira ukisoma itangira ati doko seko de boria. Yes, after reading the message start praying in tongues. Tirole bosekeremo. And chase away that spirit in tongues. Umugabo wazatangira agira ubwoba avuga ati umugore wanjye habibonye azaza apfukame ku birenge byawe. Hallelujah. The husband will be afraid and come asking for forgiveness. Abantu biteguye gusengera mu ndimi ni bande? Ready to speak in tongues. Hallelujah. Hallelujah. Hey. 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 Preach, man of God. Preach. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo amakosa wakoze ntuzongere kuyakora. Tell your neighbor do your mistakes no more. Ugiye kwizera Imana iguye gusengera mu ndimi. You're going to believe and God will give you praying in the spirit. Bazavuga indimi nshya. They will speak in heavenly languages. Hey. Ririya soko uzajya uritsindira wivugira mu ndimi gusa. You will win that market speaking in tongues. Ibintu byo gusengera mu ndimi wize makerere bubivuyemo. Tangira usengere mu rurimi rw'uruvajuru ruvugana neza. Pray in the languages you learn from Makelele. Pray in the heavenly language.
ibyo uzabikora wagiye muri ministeri gusaba akazi bisanzwe by'umubiri urimo uvugana professeur wawe wakwigishije nibwo muzavugana mu cyongereza ariko ahanga urimo uvugana n'Imana bawivugira urwijuru uvuga ati papa ko shaka kuganira nawe. Yes, speak in tongues here. Hallelujah. Umubwira ati papa ko ari abantu ushaka kukuregaho. Abba Father, I need to bring some people to you. Na cya boss cyawe buryo ushaka wakirega. And your boss, you know, they won't listen to you even though they're seated next to you. Didn't they want to assault you? Say it and you'll be in trouble. Speak in tongues. Speak in tongues. Hey. Speak in tongues. Pray in tongues. Urumva hituhindura. Change. Witambukije kandi ubwo urimo wirukanti ndirukaniye umwuka yinjiye muri boss. I chase away this spirit that's in my boss. Utangira ujya ngo nikora basondara Start speaking in tongues. And then the boss will be like, what's that? Nawe ndebe. Look at that. You pray in the body. Okay. Let's keep going, Mark. Bazafata inzoka. Bazafata inzoka. Nyuma yo kuvuga indimi. Yego. 14 bavuze ngo iki? Let's previous one please. Bazafata iki? Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Bazirukana abadayimoni. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Icyakabiri. Bazavuga indimi nshya. Yego kowe. Yego sha. Bazafata inzoka. Yesu Kristo. Kandi niba ngo ikintu cyica. Ntacyo kizabatwara. Na hato. Ibanga no kugira gute? No kwizera. Kwizera. Hari ikindi? That's the secret. Have faith. Hari ikindi? There's nothing else. What killed others will not kill you. I told my wife. We used to live in a place. I did not like that place. No. And then Madamu najya nangasanga arimo arikanga umurozi ngipusi yaje nkavuga niyo izo pusi sinahakundaga ndavuga nabo nabarozi barimo bateraho. And then my wife would always be suspicious of the witches, would see pussycats and hizira babarozi nyine hizira babahanuzi nyine bamwe bibonera umurozi. And then there came the prophets that only see the witch. Ati pusi urabizi nyine haraba nimuzi babahanuzi babana bamwe umuna gusengera akahita atangira kukubwira ngo Imana imbwiye ko umugabo waguca inyuma ubwo se arimo arubaka cyangwa arimo arasenya. Don't you know the prophets who tell you that they see your husband not being faithful? Are they building or destroying? Ntabwo Imana isenya umuryango ahubwo yubaka umuryango. God never destroys a family but builds it. Ngo ndabivuze nishaka pe. They say I'm saying it even if I die. Ntabwo byeme. That's not allowed. Imana yafatanyije. What God has joined together. He kugira let no man separate. Uriya mugabo si uwawe. None se babanye Imana itarema. Husband. God was there when they married each other. That's not true. Ibyo byari kubera muri fiançailles. That would have happened when they were still dating. Niba barabanye umva nunashaka nusango ryamanye n'indaye 6 ubyutse uvuga ati nyamane kubwo atakwifatiye byuka ibintu ntuzabisubiramo bizagusenyera umuryango. Nibyemewe. It's not allowed to separate people that are married. Hello. Don't you have you had me prophets? Shimira Imana ko hano naba bamwe umwita usingira ati topera senye tinyoko bokora kuroga uri murasenya umuryango w'abandi. People will be destroying families and causing troubles in-laws. Oya. No. Mubwira tangira sengere mu ndimi muvuga ati tangira usengere mu ndimi wirukana umwuka wose ukurwanya icyo gihe warasengera mu ndimi wirukana umwuka ariko atavuga amazina yaba. Tell them to pray in tongues, chasing away spirits that fight against them. Fata ibintu usengera umuryango wawe. Take time to pray for your family. Ayo ngo uzamuhate kabisa yasenga ariko ibyo kwirirwa umubwira ngo abakiyasenze ko atangira kugenda kataka umugabo we nakumenye. They will go and tell their husband, I know you now. Wagize ute? Nakumenye.
ndabizi. I know it. Mubwire se n'amashoka mwari muryamyemo. Should I tell you the color of the sheets? Ubwo se ugiye kumwihanisha? Are you going to make them repent? Noneho. No. Madamu ndamubwira ndiro madamu. And then I told my wife, ni njyewe nasobanukiwe ibyanditswe nizera I know Yesu. the scriptures and believed in Jesus. Njyewe nta murozi ushobora kugeraho ndi. No witch can come close to where I am. Niyo waza ukanabishyiramo hano mu gacupa k'amazi byaye nivuga ngo bateramo urushinge. Even if they would put it in a bottle of water, bazafata inzoka bazanywa ikica bazarya ikica ntacyo kizabatwara. they will get snakes and they will drink something that was supposed to kill them, but they won't die. Uzi igihe byaguhitana? Do you know when it would kill you? Mu gihe urutabisa azaba yasohotse muri wowe. When the one that's greater than the worldly people is out of you. Ibyo utizera nibikubaho. What you do not believe do not happen to you. Uri muri twe aruta uri mu bisi. Who is in us is greater than the one in the world. Umuntu wanura kabarozi batagushobora nagakunda kuba inshuti yawe kuko ubushaka kugaburira amarangamutima yawe. Ariko je nago njya nyagaburira ibintu nk'ibyo. No. Nushaka kubizane nirire. Ndasohoka nemye wowe urasigara wigaye. Apotre Gitwaza bigeze bamuzanira uburozi mwigeze atanga ubuhamya. Barazana n'umuntu araza arateka ubugari ahamagara ababishop ati muze basenze Imana iravuga ngo ibi biryo biraroze. Apotre yaravuye masengesho avuga ati genda shonje muzane n'iki. Araza ararya. Mwumvise uko yatanze ubwo bamye wafite n'uburyo yabivuze gese bwo subiyemo. Ati pastor aravuga ati bavandimwe n'akantu nakamwe nigeze siga. Ati kukuri muri jya ruturi mu bisi. Bibiliya nibivuga ngo bazanywa ikica ntacyo kizabatwara reka ndyo ubugari mvuye masengesho. If the Bible said you will eat something that was supposed to kill you and you won't die, let me eat. As the pastor gave a testimony of someone who brought poison to them and they ate it and nothing happened. Ababishop bose barabuhunga. All the bishops never wanted to eat, Yifatira ubugari aririra. but the apostles started eating. Wa murozi wabiroze ngarabimwegera. And then the witch that had poisoned it came and said, Ati wa mugabo ye koko senga Imana ndabye nenzi ko ubu burozi butajya buraza none uraburiye nagupfuye. and then the witch said, oh really, you're still alive. This poison is really bad. Nkorera ku muntu mwegeranye mubwire ngo kuva uyu munsi nuzongere kwizera umurozi jya wizera umwami Yesu. From today tell your neighbor, not believe the witch but Christ. Hey, yes. Uzika abantu kugira ngo bizere Yesu bizera abanyeshyari. Now you see, people, instead of believing Jesus, you believe the jealous people. Witonde mu mvugo yawe abanyeshyari bakamejeje umunyeshyari. Ingingo z'amategeko ntabwo ishyari bajya barijyana mu ntuza mu rukiko. Oya ibyo nibyo wikanga. Vuga ibintu bitagize icyaha, ukora ibintu bitagize icyaha, abakotsora bavuga basakuze nta kizabuza imara gucuranga. Ariko twegabera b'Imana turakomeje. Yes. They will say, pay attention in your speech. The jealous people are really bad, and you can't go in law and say, oh, person is jealous. So there's nothing that will stop you from sowing. Nuko madamu ngeze mu rugo. And then I told my wife when I came home. Arambwira ati hano havuye umurozi. Avuye umuhanuzi. A prophet just came from here. Nibimeze bite? And then I said, what is it? Ati yakamejeje yavuze ko tugomba kwimuka hano umurozi aratwica. That the prophet said we should move from here because this witch is really dangerous. Niyanzuye iki? That what did he say? Ati yanzuye ko tugomba kwimuka. Madamu yari yaranze kuhava. He said we should move, and my wife did not want to leave the place. Yarambwiraga ati iyi nzu iri hafi n'ibintu ngura, iri hafi n'isoko. She used to say this house is close to everything I need. Ndavuga ne. And then I said, okay. Ndavuga niri hafi y'isoko ariko yesinyikunda. Ubwo nawe urabyumva. And then I said it's close to the market, but I don't like it. Ati ibyo bintu byaye bikihorere by'ibirere twigumire hano. Maze nanjye fatira kuri ako kantu umuhanuzi ndavuga niyo nibivuze se ko twimuka. And then she said, oh, we can stay here, leave that thing of spears. And then I took that from there, and I was like, if God has said we should move. Burya ntago nari ninyumurozi burya nanjye nashakaga kwiyimukira. I actually was not afraid of the witch. I wanted to move as well. Ntago nashe mvuga umurozi navuga niyo nubwo Imana yashatse ko twimuka ni ubushake bwayo se.
I did come talking about the witch. I said, oh, it's the will of God, let's move. The prophet has said. Kugira ngo yumve ko umuhanuzi namupinze nahise mvuga n'uwo muhanuzi se wabayibutse kumuha ituro. I even said, oh, did you remember to give an offer to the prophet? Ati woya ati naryo namuhaye tiryo namuhaye yarigaye ndavuga ni woya nubwo Imana yari yarigaye niko yahise ambwira ndavuga ni muhamagara ubwo tumwongere ati hey kugira ngo atisubira ngo yavangiwe kuko nanjye nashaka kwimukira yari yarananiye ngira umugisha yizanira umuhanuzi nazamukuye maze umuhanuzi angira avuga ko tugomba kwimuka ahantu ko ari umurozi ngeze nimurwa n'abarozi cyangwa nimura abarozi. Hallelujah. Ngira madamu nitwige nuko ngira umugisha turimuka nuko wa muhanuzi namubuze ngo mwishimire ngeze umugisha mbona ahantu ndahimutse tuhageze sinzi ukuntu haje ndaho ngaho narahikundiraga haza ndaravuga ati hano hantu ro mugomba kwimuka ngeze mu rugo ati sheri ko bikomeye ko nanga Imana yavuze ko tuhimuka ndavuga ni hoya ni imbaraga z'abaruzi ni Imana ni wo ko twagumye ko ntacyo twabaye wapi. And then we moved, and another prophet came and said we should move. But then I was like, no, the power of the witches, no, we're not moving. But we stayed there and nothing happened. That they saw a cart and they moved. Who is greater, the cart or Jesus? That the lizard passed by. Is there any way that's made for the lizard? That the dog barked. Did they prepare a special place for the dogs to bark? That I saw the rats running, and then the prophet would be like, oh, if you don't move, you're in trouble. Yes. The rats do not chase God. Look at your neighbor and say your spirit is of God. Those are the benefits of people that serve God. Have you received them? Start praying in the tongues. Praise Jesus. Let me conclude. These are the 4 things I would like us to pray in for God to open heaven. Are you ready to listen to them? Yeah. Are you ready? Hallelujah. Hallelujah. Yes, make Jesus bless you. Jesus bless you. If we did prayers to be baptized in the Spirit, would you come? Can you come? Can you come? When it's not demolish him. Can you come? Yes. If we prepare a fellowship prayers to fellowship with Christ, can you come? Let me say these things and then we'll keep going. Hallelujah. Hallelujah. The first word. Amen. Amen. The first word that would make, that would change, that would make God open heaven when he had closed it. It's a humility. Humility. When the people called by my name will humble themselves. Humbling oneself. Tell your neighbor, please today take some time to humble yourself before God so he can open his heaven. In your home there is an open heaven of fear, of sorrow. The heaven of saying, oh, I'm dying, this year won't end. That's not the heaven of God.
iri juru rigomba gukingwa hagakinguka ijuru umwuka twahawe si umwuka w'ubwoba. This heaven should be closed so another heaven is opened. We were not given the spirit of fear. Subiramo ngo guca bugufi. Say it again, humility. Amen. Amen. Guca Bugufi. subiramo ngo guca bugufi. Humility. Subiramo ngo guca bugufi. Humility. Abantu b'i Nineve, People of Nineveh, umunsi Yona yabageragaho, when Jonah came to them, arababwira ngo nimadaca bugufi ngo musenge ubu uyu munsi. he said, if you do not humble yourselves today, mu minsi 40 Imana iraba yamaze kurimbura umurwa wa Nineve. in 40 days God is going to destroy the city of Nineveh. Ndashaka kukubwira aka kantu. I'm going to tell you this thing. Basenze, When they prayed, baciye bugufi, when they humbled themselves, Imana irigarura. God brought himself back. Amen. Imana ikingura ijuru ry'ibyiza. God opened the heaven of good. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umwana w'ikirara umunsi yacaga bugufi iwabo babaze ikimasa. The prodigal son, when he humbled himself, they slaughtered a cow in his home. Mbariza umuntu mwicaranye ngo uracyari mu murongo cyangwa wawuvuyemo. Tell your neighbor, are you still in line or are you out of it? Uyu munsi Imana igiye kukugarura mu murongo bijyanye n'icyemezo ugiye Today, gufata. Jesus is going to bring you back in line based on the decision you take. Haleluya. Hallelujah. Icya kabiri kuko shaka kwita senga. The second thing, so we can pray. Amen. Amen. Icya kabiri. The second thing. Amen. Amen. Ugiye gukora. The second thing you do, Subiramo ngo gusenga. praying. Ongera ngo gusenga. Praying. Gusenga buri mu buryo bwinshi. Praying is in many ways. Hari ugusenga wiyirije ubusa There is fasting ku mudayimoni wakonaniye. for the demon that's really hard and can't Yes. get off. Abadayimoni biriwe abigishwa biriwe birukana abadayimoni banga kugenda. The disciples chased away demons and they could not go. Bagarutse babwira Yesu ati byanze. And then they came and told Jesus it did not work. Yesu arababwira ngo beno And Jesus said that one nta kindi kimwirukana is not taken away by anything else kereka kwiyiriza ubusa but fasting no gusenga. and praying. Ufite akadayimoni k'umujinya, Do you have a demon of being furious? akadayimoni k'agacupa, A demon of drinking? ka karande k'iwanyu gahora kakugendaho, A generational curse that goes after you? ka gakarande kamwe gahora kakubwira ati ariko kari agakobwa ni keza we kakuburiramo ijisho. The generational curse that tells you, oh, that lady is beautiful. Urasabwa gusenga wiyirije ubusa, bene uwo nta kindi kimwirukana, si amarangamutima, si keya nyinshi. Iyo usenze umuriro w'Imana winjira muri wowe ugatwika uwo mudayimoni. Those demons are not taken away by anything else but praying. When you pray, the fire of God burns that. Subiramo ngo gusenga. Say it again, praying. Hamana aherutse gukereye ibyago mu banuza, aherutse gukereye ibyago, aravuga ngo abayuda bose agomba kubamanika ku giti, yagombaga guhera kuri Morodekayi. Bibiliya iravuga ngo basenga itatu. Basenze itatu, uwagombaga kubica igiti yashize abari ukimanikwa. Iyo dusenze uwari wateguye ibyago kuri twe ni ubijyamo, twebwe tugakomeza. Ndakupfuriza kakanya, hindura uburyo usenge, iyiriza ubusa. Umudayimoni wasengeraga ngo ave mu muntu ubwo arikuramo utiriwe uvuga. So the Haman created trouble for the Jews, but they prayed for 3 days and God removed the trouble. So when you pray, the trouble goes back to the sender. Kwiriza ubusa byarakunaniye, Fasting is really hard for ariko uyu you. munsi wa none But today, ufashe icyemezo cyo kwiriza ubusa, when you take a decision to fast, uyu mudayimoni yakurekura. this demon will go away. Hallelujah. Benu, That one, that kind of demon. nyamara kwakira Yesu When I first received Christ, sinabara amasengesho nasenze I cannot count the prayers I prayed yo kwiyiriza gusa. of fasting. Buri wa gatanu Every Friday, nabaga afite umudayimoni ndimo nirukana. I had a demon I was chasing. Uranyumva neza? Do you listen to me? Huh? Yes. Nabaga afite umuzimu ndimo nirukana. I had a demon to chase away every Friday. Nkafata akanya, I took time. ngasenga, I would pray. mwirukana umwe, I would chase away one. nagera imbere ngasanga hari undi w'ikigare nagendanaga nacyo. And then when I reached up front, I would find another one of my group. Mwongera nabwo nkiyiriza ubusa. And then I would fast again. Narabirukanye I chased them away
kugera ku rwego numva ngeze ku gihagararo cya to Kristo. the point I was at the standing of Christ. Ako kadayimoni kubwiboneka kubamo akako kudaca bugufi akako kutumva abantu, gerageza ugafatira umwanya ukiririza ubusa, udasengera ibirayi, udasengera ibijumba, usenga gusa kugira ngo uyu mudayimoni agende. Nkurahiye ukuri nuko ujya uhumurirwa n'akayoga kandi uri umuririmbyi, genda wirukana uyu mudayimoni, wiyiriza ubusa, uyu mudayimoni azavamo. Go take time and fast of any spirit that is on you, whether pride or not being humble, it will go away. Beno That kind of, nta kindi kimwirukana, nothing else chases them. akurwamo no kwiriza ubusa no gusenga. Only fasting and praying. Dufite abakristo We have Christians atanga icyacumu ku kwezi, who give away a tithe this week, ubutaha bikamunanira. and next week they will not. Yari yariyemeje, yarafashe ibyemezo bidasubirwaho. And they had taken a final decision. Inama nakugira, A decision I could give you. nubwo pasiteri yagusura, nubwo yaguhamagara umunsi ku munsi, uyu mudayimoni ubitera, wajya unashiduka wagitaye, ntujya umenya uko ibintu bigenza. Inama nakugira, kugira ngo ubashe kugira umurongo ukwiriye, ikintu cyose ubona cyakunaniye, gifatira amasengesho yo kwiriza ubusa. This is my advice. Whatever is hard for you, take a time to fast and pray for it. Beno That kind of. reba umuntu mwegeranye mubwire ngo beno, Tell your neighbor that kind of demon. nta kindi kimukuramo, Nothing else takes them away. akurwamo no kwiyiriza ubusa no gusenga. They are taken away by fasting. Nari mfite umukobwa w'inshuti yanjye, I had a girl that was my friend, yaje gukizwa, and then she got saved. ariko akambwira ati pastor, nubwo nyijijwe nkunda akabyiniro kubi. But she said, even though I'm saved, I really like the nightclub. Amasaha y'akabyiniro yagera, When the time for the nightclub came, ari mu rusengero agasohoka ati mbuze amahoro, she could be in church and say, oh, I'm going out. I have no peace here. akaba arasohotse, She would go out, akaba agiye mu kabyiniro, yabyinaga atanywa, akabyina, and then she would go in the club and dance. She didn't drink, just dancing. akarara muri ayo. Dancing. Bugacya akaza mu rusengero ati nabyinnye imbavu zandiye, ariko sha iyo mbyinnye numva nahembwa nubwo mba ninezeza. Ariko yafashe amasengesho yo kwiriza ubusa, akabyinira arakazinukwa. But she took the time to fast, and then the club was no longer pleasing to her. Wananiwe kubabarira, Is it hard for you to forgive? gifatira amasengesho yo kwiriza ubusa utarya utangwa, nashaka aba y'umunsi umwe. Beno uwo nta kindi kimwirukana, Take akurwamo no time to kwiriza ubusa no fast. gusenga. That is taken away by prayer and fasting. Iyo wiyirije ubusa ni igitambo ubutambye, ni ukuvuga ngo ubufashe Kristo ukamwinjiza mu mubiri wawe, ukavuga ngo genda wicemo biriya bikamere byose, ndashaka kuba umuntu w'umwuka, sishaka kuba umuntu wa kamere. Ukugenda ugafatira, ukugenda ufatana amasengesho, niko abadayimoni bagenda bakurekura, ejo uzashiduka wabaye umuntu udasanzwe. When you fast, you're offering a sacrifice, and all these demons will go away. Next time you know it, you have been a whole different person. Ujya ushaka gusoma Bibiliya bikanga wari wayitangiye. Do you want to read the Bible and you cannot when you have started? Ni umudayimoni udashaka kugira ubumenyi muri Bibiliya, mufatira ubusa umwiririza ubusa, uzayisoma uzayisoza. It's the demon that do not want you to know the word of God. Take time to fast and pray about that. Nta kindi kimwirukana, Nothing else chases that away akurwamo no kwiriza ubusa no gusenga. but prayer and fasting. Aka gatatu kugira ngo negere umusozo, The third thing, as we approach concluding, urumva amashyi bari make kuko akawunga nta karimo. now you see that the applause is low because there is no portion here, Sibyo se? isn't it? Hari akawunga karimo. There is no food in it. Hari promotion, ndimo ndabaza promotion zo mu mwuka z'umubiri ntazihari. Na haleluya. There are no hallelujahs because it's the spiritual promotion. Gatatu, 3, ushaka mu maso h'Imana. seeking the face of God. Abantu benshi Many people ntago bashaka mu maso h'Imana cyane, ahubwo bashaka mu kiganza cy'Imana. are not seeking the face of God, but seeking the hand of God. Hari igihe abaririmbyi baryamba ngafitiye byishimo mu kiganza kiwe, ako kanya kahita abonamo kontaki, arimo ibyiza, agahita avuga ati umugabo wanjye ari mu kiganza cy'Imana kabisa. Shaka mu maso h'Imana. Seek the face of God, not singing God has
great things for me in his hands and thinking of cars and a husband. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo kugira ngo banze kubona mu kiganza cy'Imana banze ubone mu maso hayo. Tell your neighbor first see the face of God before his hand. Bibiliya yavuze ngo The Bible said, nimuhindukira mugasenga mugashaka mu maso hanjye. when you turn back and seek the face of God, Vuga ngo mu maso h'Imana. the face of God. Nubona ubundi umenya isura y'umuntu ari ukubonye mu maso he. You know the face of a person when you see the entire face. Tuganire. Let us talk. Warigeze umbona kuri YouTube. When you saw me on YouTube Nuze ngo urebe mu maso hanjye ukareba mu mugongo wanjye wamenya. and you only saw my back, would you know me? Mumbwire ngo ntabwo urasobanukirwa Yesu kuko mutarahuza amaso. Ugomba gusenga kugeza ku rwego Imana ikwiyeretse mu maso hayo. Tell your neighbor you haven't understood God because you have not seen his face. Ubu duteguye amasengesho yo gushaka mu maso h'Imana, iyo topic yagiyeho byagorana. If we prepared prayers of seeking the face of God, it would be hard. Munyemerera abayirayona. Allow me, Elion, Mu gahe gato gusa. in a small moment, Ndashaka kuzabategura tukazategura amasengesho yo gushaka mu maso h'Imana. I would like us to prepare the prayers of seeking the face of God. Gushaka mu Mumasohima. maso h'Imana. The prayers of seeking the face of Aho God. kugira ngo tubone mu kiganza cy'Imana tubone mu maso h'Imana. Instead of seeing the hand of God, let us see his face. Hello. Hello. Abantu bumva bakeneye kubona mu maso h'Imana niba. The people that need to see the face of God. Imana ikwereke mu maso hayo. May God show him. Imana Show you ikwereke mu his maso face. hayo. May God show you his face. Ukeneye kubona mu maso h'Imana. We need to see the face of God. Harimo byose. There is everything. Nubona mu maso h'Imana, mu maso h'abantu ho bazakwishakira si ho zabashaka. Wabonye mu maso h'Imana. Abantu rero murimo murashaka kubona mu maso h'abantu. Ntabwo murimo mushaka kubona mu maso h'Imana. Nimushake mu maso h'Imana. Imana igiye kubiyereka. Seek the face of God instead of seeking to see the face of man. Amen. Amen. Reka mvuga icyakane mite sengeraho twite dutaha. Let us say the fourth one and then we'll pray from there. Amen. Amen. Uyu munsi nabaye inyigisho zikakaye ariko nimugoroba ndahanura. Today I gave you hard teachings, but I'm going to prophesy in the Sibyo? evening. Isn't it? Ariko namwe murumva aba benshi ni abanyetorero. Ku mugoroba murabizi unatinze gato nubona uhagarara murabizi. But now you know many people in our congregation are members and it's really crowded in the evening. Ni abantu baba bavuye ku bashumba babo bigishijwe. There are people who have come from their shepherds and they have been taught. Namune se ubu ko bavuye ku bashumba babo bigishijwe bakaza bariye bakaza bafite ayo mabanga mwege muraba mwariye iki? So if they come from their churches and the shepherds have told them, what have you eaten? Murekeraho duhurire hano nimugoroba ariko natwe twagize gute? Vuga ngo twariye. Let us meet here in the evening after we have eaten. Turaza gusangira deseri ku mugoroba. We shall have a dessert in the evening. Hahandi nyine amwe tuba tuzamuka Imana igira kuriya nyine itwereka mu kiganza mubona ko Imana ibirekura ibirere. Haleluya. And then we're going spears and God will be showing us his hand. Icyakane The fourth thing, kureka ingeso mbi. leaving the bad actions. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo niba hari utugeso tubi wajya gukora twa kamere uyu munsi utereke Imana iragukingurira ijuru. Tell your neighbor if there's any bad action that you used to do, leave it and God will open heaven. Muhaguruke dusenge. Stand up, let us pray. Amen. Amen. Kureka ingeso mbi. Leaving the bad actions. Abakunda Imana nimuvuge ngo haleluya. The lovers of God say amen. Hallelujah. Twese duhagaze. All of us standing. Twese duhagaze. All of us standing. Narivuze ngo twese duhagaze. All of us standing. Kureka ingeso mbi. Leaving the bad actions. Kureka ingeso mbi. Leaving the bad deeds. Subiramo ngo kureka ingeso mbi. Leaving the evil deeds. Ngiye gusenga isengesho ry'umuriro. I'm going to pray a prayer of fire. Rigiye guhindura ubuzima bwawe. It's going to change your life. Hallelujah. Uyu mwanya In this moment, ndashaka gusaba aka kanya I would like to request in this moment, mbere yuko nsengera buri muntu wese wasubiye inyuma.
before I pray for every single person that has backslided, ndashaka kubona umuntu hano I would like to see a person here. nushaka ubumaze imyaka 20 mu nzu y'Imana, Even if you have spent 20 years in the house of God, ukaba utihamiriza utibuka udafite igihamya kigaragaza ko wakiriye Yesu, and you have no proof that you have received Christ, kavuga itariki sinanabyibuka gusa nyine ndumva nabonye kwa data basenga ariko niba uhari you say zamura I do ikiganza not cyawe. remember the time I grew up in a family that prays. Raise your hand. Mutambuke mwigire hino. Come up front, please. Nawe uri bugucira urubanza ushobora kuba waranabatijwe ariko wumva udahamya neza ko wakiriye Yesu. No one will judge you. You might even be baptized, but you cannot stand on your 2 feet and say, I have received Christ. Ejo batazakubaza urwandiko rw'agatanga ka mbere. So that you will not be asked of the letter. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo urabihamya neza ko waba warakiriye Yesu cyangwa wavukiye mu muryango ukijijwe nawe nubihamya. Tell your neighbor, are you sure you received Christ or you were born in a saved family? Niba utabihamya rero iyi tariki yandike mu mateka yawe. If you cannot stand on your 2 feet and justify that, write this date. Niba unari online udukurikire, umuntu wese udahamiriza ko yakiriye na urabizi urakijijwe urasenga ariko nubizi neza. Umuririmbyi yaravuze ngo igihe kimwe nibuka nubona kwemereyeho wambereye umucunguzi ndemwizibya wenishimye singize Yesu wanyigisha inzira ye osengeshi menezerwe singize Yesu wanyongejida. Hallelujah, hallelujah. Najyaga ndongotana mu by'isino mugeso mbi mugarutse noneho sinzongera kuzimiza singize rekete kosakarabasa Yesu wanyigisha inzira ye osengeshi menezerwe singize Yesu wanyongejida. Hallelujah, hallelujah. Hey, hey. Oh, reba umuntu mwegeranye mubwire ngo waba wibuka itariki wakiriyeho Yesu. Tell your neighbor, do you remember the date you received Christ on? Urayibuka? Abibuka itariki bavukiyeho mu mubiri hano ni bande? Itariki bavukiyeho umunsi bakata gato. Who remembers their birth date here? Murabyibuka? You remember it? Iyo mwakiriyeho Yesu ni iyihe? Which one did you receive Christ on? Aha nakubwiye nushaka ko buri pasitoro ubizi neza ko utabihamye igihe wakiriye umwami Yesu ngo ugirane isezerano nawe. Ubugemura nibuka itariki nasezeraniyeho. Wowe namaze kumukwakiriza uyu munsi. Siwe twabatije? Mukanya namubakirije mwega abana b'uyu munsi mwebwe nitrebye. The people who were baptized today, it's all right. You can mark the dates now. Oh! Hallelujah. Yeah! Hallelujah. Ndashimo musaraba. Oh. Ndashima
nuba wumva utarakira Yesu If you have not received Christ, utabihana you cannot utambuka wigire justify hino. that. Please come up front. ndashima umwami Yesu ngo umugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko agira wazinjira uko abandi binjira nuko rero rukwageze kw'irembo bamubaza urwandiko rwa gatandatu mbere basanga atarufite. uretse gato uru rwandiko muzi urwo ari rwo? Do you know what this letter is? nta bwenge yabaga mu rusengero ariko atarakiriye Yesu. The unwise man was in church but did not receive Christ.